Big thank you to the Castlereagh Brass and Reed Band for leading the teams out today. Could I have your attention, please, for the singing of Our All Naveen, sung by Una McDermott from the Gráinne Wales Club in Galway. Fina fall hat off in Winder slew how in the wrong could Connacht times Savarna will Lecaner get boss no Cill Lecanish girl. Sean Tyrone náisiúnta Canta go bhain an son ag Una McDermott ó Cumann Gráinne Wales in san Gaillimh agus sin beagnach Gaillimh le cafanard in na Peil so ag Cluiche Ceannais Chonnacht 2000 agus a 24 agus slua ma ag bailúisteach a gcónaí don cluiche áirithe so agus darnón dá iarrainn seanach na chéile an Gaillimh agus Maigh Eo thug Maigh Eo an Craobh Ceannais agus beag an Gaillimh ag iarraigh díotas a bhaint amach cuoinnig go raibh an Gaillimh ag lorg cúig Craobh a chéile an áire ach ní raibh glótha agus ag deire Maigh Eo níos fearr ar an lá áirithe sin agus thugad ar leon Craobh 3-30 ag gona dó a né an chéad Craobh cúig go dainn ag Maigh Eo ó 2000 agus a 60 agus í tarnáis sa tóir ar dhá ceann istigh chéile a ríist an so Teachnóna. Tá sin na saoir ceartan so an uachtar gréine na capíní agus barbecue go dainn ar thaobh na lámh deisean so agus é sin ráte tá ag súil leis an Gaibhland. Ag féiceann tar cuasaí stratha bhfuil bhí gá Sais legan amach difriúil ag an dá éireann. Sa bhéidir dícháilú a bhí an don Gaillimh agus Maigh Eo danidir sa phríomhraing ach é sin ráite beisiad ag iarraigh go mbeadh tá spántas níos fearr críomha ná mar bhí sa comórta stratha tríchlithe búta, tríchlithe caiilte agus cóscór ach tamil fada go dainn ón na cluichí dearnacha dimmer an Gaillimh go dearnach siar ar an 7 lá d'Aibreán agus an son ó thaobh Maigh Eo an 4 lá fiche de bhharrta is tamil fada é sin a bheith ag fanacht chun a bheith gimmert an chéad cluiche idir cún dé ach tá midólamh an réiteoir seánóna ná Aaron Clathair fearrá túlan sa i Roscommán agus an Peil Caite Nordiga siúd agus céad seileadh an son ag an Gaillimh Tráthnóna áling Grianmhar an so agus dúr chun gafisteach Louise Ward a hosnig in onad Maeve Walsh an so Tráthnóna deis glán tasí na Gaillimh an son sin í Leanne Cohn agus ag deire dul ó chuine go duine sean an son ag an Gaillimh ar géad cúlíne sin na taketeach ó Emma Rainey agus é sin Haran Trasnán scór-más i céad nómad an son ag an Gaillimh agus iad a taketeach fé bhain in áiríre mar go bhfuil Maigh Eo mar rán na núidir ach é sin ráite tús má an so ag Maigh Eo agus Emma Rainey leis a géad cúlín dómh. Is ar dé bheile an brú a teachtanis ó Maigh Eo agus iad iarraigh teacht ar chlár na scór an ceann son Ibrahim Achantá cofada le Finola McLachlan darnó mar thór óg ó car na martfís ar raus an down sa comórta stratha agus inis deis ag Maigh Eo an ceann ó cearristeach ag Aoife Staunton breúir hí siúd an passadal seach cofada le Lisa Cafferty breú an soir an Gaillimh an deis ag Cafferty an ceann ag casa agus díreach leistigh den fost an son scór an son ag Lisa Cafferty tá idir cóscóir ag tús an himmartha anna iartar fad an son ag Maigh Eo. Sin ciceach tócha go mar ag an Gaillimh tá fán ibre agus fán scóráil an ceann san áfach Cluiche deir an Maigh agus ag deire ag an cic le tógant ag an Gaillimh agus sin Nicola Ward ó Clún Bern ceann de bhúr clubanna na tíre agus craobh hir nile tu leothar ístim lína Gaillimh ar anúnsaí tá sí tosnathe go maithansá i Kiltoom a Mairead Glynn agus dul ó gcuine go duine brú an son ag deire airíonn le Leanne Cohn seileadh chumad an son agus deis an son ag Louise Ward ach tá Cluiche an son a deir an réiteoir agus cílíonn sé sin
Go make kicks here, Ella. If over na Gaillimh. Should I fake go back into Tuama him or her? Kick agus deis dul her nash in Uchter, Connacht go no agus couple of second catching so in Kiltoom or Tráchtaire there no club. Naomh Bríd can the vor clubna and so in some Conte Roscommon agus an odd fad house and down Deshinish Masha ag Roisin Leonard and you can hear Cullion the Emarini o Haltra Deshinish o Hicksair and counts on it Casa Offak agus Egadera Haven Lova Clay agus Eric for Reelan Sonaco. Kick back to Tráchtaire Meo and son ignore Brennan. Deputy Meo Shelva Commander Irene Lohe Gaderans and pass Sovoilte Chofada Le Sinead Cafferkey. Cafferkey Nish agus Meo here Tráchtaire agus Cormu reached. Chansanish ag Meo and counts on a mehestak agus Haran Trasnon Scorma Hansonaka agus Tashid Gaffa Contosig Coolin Ma Ibrahim Machanson ag Meo Doan ag Hain ag Tusan Himmerha agus Beshit Sostalish and Gown Orhason. Shin Kikamak Toka Gamar ag Ngalib Shin and Kirkwig get Taka Gadisha Kenson Kofada Le Louise Ward Gaillimh in a Sher Noonsi Doan ag Hain and so agus Egadera Shell of Command son Shakun Louise Ward at Jeffrey Denta Ko who's himmer Shell of Galore Egg Ward and counts on a Keagoni in order Hain she Egadera Logirix Erforil agus Commission Tasha Taring her Nash agus Beg Buillasair agus Kicksair Stachadain Eg touching Leonard Vin Hate Count go Bochter Foril ag Beshigirig and counts on a Gord ag Nisfiar agus Roru Haran Chasson almost Fader. Togant Kudama Leshin Gown Orhasa, Shini Roisin Leonard, Domhnach Gaillimh, Doan ag Hain, Meo Contosig agus slew a das Ballish Shachan so Goni. Kenson Ibrish Begon the Ganaver and Páirc a Rish Mion, Kenson ag Turling Shakti Love and Nicole O'Malley. Agus a Rish Fuishavision the Vio couple of chance go lose the Cleha Kailta. Ag a Gaillimh agus a big Dima Urhabeter Leshin. Nish Ern Verhunsi, Shachun Meo, Obervadentek Sinead Cafferkey. Immerhor Lasmon Love and Ardigan Raytor and Buntoshta O Tartagus Sagoni Maria Cannon Leshelov Shlaunu Ishtak Diagernik Luson to Claire Kieran Needman Ach Egadera D Halavu and son Egan Gaillimh Agus Deshakut Tak the Makarish Vidinek Sulgamak Meo Vadro Vahanso Tranon Ach Insnanometi Luha Espiogata Atra in Orira Agus and Gaillimh Eg Trade Agus Eg Trade Gamash Akung Leanne Cohen Shirahain Shishugati Louise Ward Brewed Tachtanson of Wiogas so Aoife Geraghty. Egadera, Immerhori Pluk the Stigach Shellavagoni and Sonnig Olivia Tivoli. Agus and Gaillimh Eranunsi reached. Charlotte Cooney and Townsa. Love and Order reached again Raytor, Agus Kali Shelligale Eg Moyob, Eg and Kicksair, Eg na Gaillimh. Quinnig Tráchtaire Shakati and Cluiche Show have come out to Straha Gaillimh D Choileha Gudi Rang Ado and Cluiche Darna Chailader Gwynna Fort Lariga Agus and son Aaron Davella well Meo Lashley better tre group a Hain a Creek neither 3 Vu 3 Kailun agus co score Deshinish ag an Gaillimh Cansa Curhish Stock ag Tashtal ach a reached for Elan son agus Aspercrinish ag Tusan Himmer ag an Gaillimh sin gá counter stray agus couple counter thought treis Chisham Garrett and son Ishach Chofada le Costantor agus cool bar of Yo big Dima Urha there no banistor nua Cohim Leanish ne Daniel Moynihan agus Muonish ag Bogo Gamash Shakuing Finola McLaughlin loose into Ganeid Cash McLaughlin Fostal Rouner Yesher Clay and Pasta Comachan son Haven Love Deshach Egadera D Halavu and Gonson ag Gaillimh and Love and Orja Egan Raytor Beck kicks Eric na Gaillimh agus Ishin Tile to Toka Gamaran son Nicola Ward Nimmer to Dolo Count na Páirc ach loose Ganeid Cash in Nimmert Vuyo Katisha Garrishi Street North on Mairead Glynn Doon Moore
Brúta beáin siar an son bolla deas teachtan so ón barbecue tá héimhna lábh deise agus déine se anhrách nó ar fad an so lá speisialta hí Alan Esselmont agus hí rivis sin hí uachtar an Connacht Brendan Craig an so an búla leis na fórna agus ócáid anna bhór ar fad agus ag lehaim chuirfar an chéad ar na bhuaig Craobh Connacht in aithne ag an mrise agus sam agsúla sin comach. Lena míad immert Louise Ward ag dul ar an ansaí don Gaillimh an pass tug amach an sugadtí Marini ach tá Collie Shellan son feic ag an réitóir agus cúpla ceann géalta sig ag Maigh Eo díma ortha le sin agus seach nómad go le caite in san chéadla deis ag an Gaillimh cuasaí chorramú. Nes bhí cúpla seans ag Róisín Leonard go dtí seo ach níor éirí léthe éon cheann go dtí seo chur an trasnáin be si súl go mbeidh tuair difriúil éagsúil ar an ceann áthasá agus an ceann san róú más féidir léthe an trasnáin. Bhí na ceann eile sig sa lár agus ar héamh na lábh deis an ceann san ar héamh na lábh clé. Bhí sé Cleachtar a bhré mar bhí tar hísan san taobh an Páirc agus Cleachta go leor déanta ag Róisín Leonard ó chur finne an ceann sa ard ag fécin níos fearr agus tuair níos fearr an son tá idir cóscóirt an tarna bhauta cúlín maithan son ag Róisín Leonard agus scór maithan son don Gaillimh aici. Cartham don tarna bhauta kick amach fad an son ag Laura Brennan. Gaillimh teachta seach sa cluiche díogar níogan sa se chuúna ríiste amach go fada le Leanne Cohen. Dar nó immerthirí go leor caiilte ón dáhéamh was na fórna bhí gúnamh a chéile a bhín scad sin ibristeach go snasta go fada le Marini tá sé feiceála go más an immer gotí seach inis Olivia Dively. Gaillimh ag neartú begáin inis ó héamh misisna go cúpla nómad an nús se chun Dively ríist. Isteach sa láir héin sin tamsa. Ag deire captain Alva Davran. Brúin seo chur ar bhuió ach iirecht eile teach seach ó Róisín Leonard agus a ríist ar fóríl an tríú ceanna tá mithir stré ag an Gaillimh ag túsna himar cí man banistóir híos fum sné Daniel Moynihan á spreige agus an rísa be sé sásta go má tris beagnach denómad gúil na fórna chorram gá cúlín an taobh ón praba sin a dul gúine bhuió haran lína be an kick taobh lín an son ag an Gaillimh haul seach go fada leis an captain a ríist Alva Davran. Tá sé gimir chuid Peil ar nó in san ard carle cilme chudad na Crócaig. Gaillimh is agus Dively boutáin eile. Cosnóirí bhuió ag súl géir a chamáidir híonn sa trachnúna. Immerthóir sa láir glár television í mar éid clin ag ag deire siirtí Louise Ward an Gaillimh is sásta bheith feinach farmhór na Gaillimh an is le cúpla nómad an ús amach fada le Leanne Cohen. Cohen is a ceircalúisteach pass guard an son. Dar nó Riven Flin Chicata hí Ceir Craobh Connacht as a chéile an Gaillimh ach Maigh Eo in uachtar nóir seo deisina is ag Alva Davran boutáin eile. Rini trasnó lag kick an son agus ag deire pass nach raibhúntaach Shellah Margaretine taobh eile go dtí Marie Cannon. Maigh Eo inis spásacha aumacha deasa chun barbecue séad isteach nach droch cearána ar lá áling an sa in Kiltoom in Roscommon Cluiche Ceannais Chonnacht. Maigh Eo inis ag glorg cúlín can dul harnáis in uachtar an sa más féidir. Ó an ceann sa caiilte ach brú a bhí míad lechagadar an réitóir agus an kick séir sin a dul I bhábhar bhuió agus seans go siú dul cúlín chun amach sa ríist. Isné seo an kick is fosa ach sin ráta bhí cleachta go leor déanta rihréig an dá éireann ar nó lá mór Peil na man an sab ag Leitrim agus Roscommon teach sa Craobh idirbheannach ag a cethair ach na súlar fad ar bhuió agus ar an Gaillimh deis ag Maria Cannon an Countsa díreach Haran spot a dubh scór maithaice agus Maigh Eo gafa cúlín chun tosa go ríist. Sin kick amach ag an Gaillimh tá Bert an so ag iarraig brethir an Lee Road agus tá sé cá brú an son i teacht ó Maigh Eo. Kick séir an réitóir sinna Aaron Clahar ó Roscommon agus sin dul I bháfar na Gaillimh tas go leor an so. Deisinis ag Nicola Ward ceann garda cisiúd agus smachta go hálaigh an son ag Olivia Dively a dul inis ó rúthar Gírig breúsir tá Kieran Needman Dively fósa dul rán ar dheis an pass tucha agus seach sa láir inis a ríis go dtí Róisín Leonard
On Gaillimh, Gadi Louise Ward, Tashi Boga Gama, Contourtinish Goni, the Vio, Trastan on a Rish, Dilian Cohen, Deshigan Lawn, Tossi and Counson, Egg Thurlingt, Egg Tashtalagus, Haran Trastan, Score and Clay Gadisha, Egg Lawn Tossi in a Gaillimh, Lian Cohen, Egg Creek Nu, a Coimert, Din Hates got Ignatossa Rivishin, Agus Tommy Corkhampton Tree of Outer. On Rachoric Meadow and Son, Griv Bullishis are in love, Agus Davrishin, Kicksair, Adul Evolver Vio, Triculin and Tave Trish, Trino Matig Namarshini, Murantina Vic Sulishin, Agus in Orira Peg. And the Gaillimh sauce to Gamma Murphy, their Tráchtaire Favru, Decall Huggy Rang at all, a lower Shachtani, kind of a Olivu, Ider Hall, like Maigh Eo, Mar, Gadin Tavella, Aoife Garrity, Garish Dock, Deshanson, and Counts on a Galon, Tossi, Marie Cannon, Ach and Counts on a Casa, Agus and Countshin, Dulta, Foril. Kickamaka Mai reached Toka Gamar, again Gaillimh. Galvanish Chuck Tredan Lor, Shni Nicola Ward. Agus, Vichy Brew Contosigan son Nicola Ward. Agus, Immerhor Vio Shinta. Agus, Egadera Beg Corlaishik Tastal and son. Vishelvakin, Dumkavashi in Arir, Griff Immerhor Vio Osakora Mach. Achton Kicksair, Adul Evolver Nagalva, Agus Ban Vio Shinta and son. And Clog Stoppahinish, Effect Hamelid and Sot, She no Diag. Agus Fihishe second Falka in Cill Tomater co-score Coolin Coolin Gubber Coppen so a Kiltoom in Roscommon Law Moore Cluiche Ceannais Chonnacht Agus to Immerhor Vio Digernig Tráchtaire Nasher in a Cossa Agus Rachor Dirk Togand Note den Achtra Heshin Agus Nur Hostometer Nash Beck and Kicks there Egg Maigh Eo Gus Deshka Shoot Dollar Nunci reached Shakuin Maigh Eo about one Ella Danielle Caldwell Ibrahim agus Spásanish ag Aoife Staunton O'Carna March Sláine Shakakishu Deshinish ag Finola McLaughlin ach a reached and Rachor Árá go raibh Shishin Katja agus tá sé Quinál Sus Leis an Immerton so bhí Deshan son ag Maigh Eo mar bhí duine some reisistig a ruchaisteach ach Egadera an pass go míd leathach agus Egadera an Kicksair sin atá le bharr na Gaillimh fan an score Murphy trí Coolin an Taobh agus gan deis godíise in áire ceachtar dus na Taobhacha ar chúl Scoral Ishil Gamat ar nóbhí cúl go after an hour trí chúl a dhéimsigh Maigh Eo gá chúl ag an Gaillimh agus an láh an úachtar dar nó ag fuair Maigh Eo ag a deiris a chuin an Gaillimh seachtain lá an tosí Leanne Cohen boutáin eile Ban Chorafina, Machafada le Louise Ward. Ward and Count Kershe's Fosta Dul Dish and Son, a Rish, Gatiacht, a Cossentori Vio, Tashi Lauder and Son, agus a Tráchtaire and Captain Saoirse Lally. He's Fung and Son, Shelf, like Aoife Garrity, O'Chahar na Mart, a Dollar Ruher and Buntosh Shot Tartic and Rachor and Love and Order, Shelf Goni Kamad and Son, Egg Maigh Eo, Finola McLaughlin, Annach Morta Strahimerike. Deshinish Egg Maigh Eo. Cuirsaí a bhfuil síos agus fécint bhfuil bearna agus slíéig an tríd dómh teacht ar a géad scór eile. Leis an ceanta Ibrahim Nash go fada le Finola McLaughlin. Maigh Eo ríist tre Aoife Staunton. Imar Horis am reis geall agus stáit an duine tá teachtas gan isis Éilis Ronan. Os na dávéidig and pasta cú hí siúd, tá Maigh Eo teachnís congrid an cúl díagarníg McLaughlin boutáin eile. Carrick tastálanis, ó cinn si go bhfuil, gadaíocht a ríist an sonig an captain Alva Davran an Gaillimh, hín pass begáín róchard an son de Maigh Eo agus brunta na Shelf ar Nash an Gaillimh, divlí, go margadín taobh eile tá lús an ta son freisin. Nes Ross con Shelf trasan son an Gaillimh tá Emerini agus ag Írig Bresús Irian son tá Nicola O'Malley ach Shelf búta ag Emerini tá scóráin gadíise cén pass Macti Roisin Leonard ga halíonn tá Haran Trasnán Ard Coolin an son ag an Gaillimh crutha ag Emerini isteachtaí Roisin Leonard ban Corafin ag Creek nó tá an Gaillimh gafa Coolin contosig.
Gormahan son gekinte ag an ngalh besid sás le gekinte a bheith contosig in sin chéad lechan son agus ríis na tosathe dígar díag ag fáil níos mó misnig agus a teachta seach san immert inis Maigh Eo dé bheile. Se chun Aoife Staunton. Better go Ceannais Staunton. Seach sa láir inis agus teachan tosig tá Ciara Durcan ach dín Clíán. Maigh Eo inis. Feinach. Seansar Cúlín an son ag Sinead Cafferkey an tarna ceannach siúd agus más rud ag go raibh cur chuige agus cóimirt mahar dé bheile an ngalh díreach mar géin an son ag Maigh Eo an tarna Cúlín ag Cafferkey agus corm don gahrú bouta. Owen Nasula Deer pointed then Feiler Feck second. Shell Fernash Egg Maigh Eo Chacan Tuscarish to Aoife Staunton. Last Moyen Santa Marie Cannon for she kicks there. Because Coolin one ocean these Tushka. Fosa Dol Kashi Chak Trasna. Dera well the Lisa Cafferkey Stigown. Girigay Kor Shakuhiak Vin Pass Roada. Agus Deshagan Olive Tremerade Glyn Chak the Reached. Dina Robert Maigh Eo Rova a Gadisha Tronona and Da Iran on a Homer Kerfad Lekela. That Atrin or Ira Hus Hashidol Coolin or Coolin Rock Nona all in her fad a Kiltoom a Shakung Alva Davern Lishan Passamach and son. Shernashti Morade Glyn Nicola Wardenish Chuck Treed and Lore Smack the Harish because her Nashti Ward Love and more Heim Pilleri and son. Ganin Kesh Aaron Murray Takyontak and son. Be kicks there elegant ngalh agus deis dul chun tosig a ríist. Is an kicks there sin. No, tá Richard can have an order gitara. Kai gref Clabrach agus dine Gargont agus gitara. Sé far Russ come on Aaron Clahar tá again as cut an order son. Gitara shell of her nash Egg Maigh Eo agus an kicks there búta Tóca Gamar agus Ibrahimach of Fada Sinead Cafferkey. Gá Coolín Machasúd do Maigh Eo Tróna Ceithre Coolín an taobh agóní an sa. Nes Maria Cannon. Dar nó banistóir nua ag Maigh Eo rístim líanais na Lí Míchéal. Bhí sé leis na fearbhs na seintir an nora ach se an chéad bhíon do ag ceannas ar an Peil na man an sa Maigh Eo. An pas sin gáin umrcha agus obair le déanamh ag Maria Cannon. Ag deir clúdach má siar an son ag Sarah Lynch an néamh anna litir mór a gona mar teachtamach das na galibhig. Le Shelvig Louise Ward. Cle oscailt ach begáin scuilte in slit as a bhéad scoil an dáir an ciontachas Shelv mar sin a hartú agus deisic Aaron Murray teach a ríist. Nis Aaron Murray bout one eile a bheith lá a haunis. Slána Susan son deis ag Maigh Eo beidir go le Lurg an céad cúla seachta Aoife Staunton. Staunton féhrú tá Cara Tastal caiisi dul her nasin son agus Shelvig Ciara Needham. Féhrú ag dera seach fada le Aoife Geraghty Dina Chuck Susan ish in a taunta ó Maigh Eo ag Iri Carú Loha Brúan son ag dera mach fada le Finola McLachlan. Brú Costantin ish ar an ngalh ach déanamh go magadísha. Is seachtaín taobhsa áta tá Aoife Staunton. Staunton leis an getógan count son a dul isteach ó sár Coolín an son ché. Bhí si féhrú Ilín Geirg má ach leis an getógan céad Coolín ag Aoife Staunton agus Maigh Eo gafa Coolín chun tosig. Gá Coolín is de chéile son ag Maigh Eo agus denómad le dul in san céad leathan sa. Shelf Fernash ag Maigh Eo agus kick Sarah le búta. Né nómad agus dahead second fácathe in san chéad lechan son a tá tris dul anna bhar clétá Harbh tangamh in áíire agus an dóhéh a thart go héanrad beidir nach bud éon cúl feice go fólach tá roiint coolíní den chéad scá feice deisinis ag Maria Cannon. Corey Sort an count son ag ón ganíos túisceach sábháilte go maithiste an son ag cúlbar in a galibh sin ní d'urbh le gabhar tá sé siúd ag immert a chuid Peile chumá in san ard cathair le Gaillimh chud na Crócaig ach sábháil maithan son agus brú ó Maigh Eo ag an kick séirigh na galibhig. Leis an count tóca trastan son ag Kate Geraghty ó Tuama dar nó
agus deis ag an Naomh Tráchtaire agus Cúlín an cóscóir lorg mar derm se slú mór ballisteach ucht a gréine, ucht a róte agus barbecue agus peilva is atá in andúgan sa Tránóna agus nachúnta go sin in lár na bealtainna. Gaillimh teach bout bháin eile. Is Alva Davran, go lór seilbh ciisiú Tránóna, stúrín si anna chuid den cléthe agus ag deire an réiteoir ágrah chuiristeach an son ar bhean na Gaillimh be kick séracha agus an réiteoir anna chorm leis cinine gotí seo tóga go mar ag an Gaillimh. Seach fad le Roisin Leonard inis agus thurneis go fad le Louise Ward a garisteach oscailtí an san ó de chiúist na bróga áfach bhí sé iarigé chur Haran Seasnáin ach ag deire tháina sé de chiúist na bróga ché ar héamh na lábh deise agus ar fóríl agus seans cailtan san na ríiste ag na Gaillimh ceithre iirecht ar stréach a siúd gan a ceann amháin caiilte ag Maigh Eo agus ar chlár na scór Maigh Eo Cúlín chun na maithasa. Is Ciara Needham. Dachar rá na riire céit an uachtar sa cléith mar tá nimir dul in á riire ó héamh taobh na Páirce agus seilbh go leor an dóthaobh. Bhí cúil anna chinúna gur fad in á riire is stócha an cléith tá cóngrah mar seo. Aoife Staunton. Fécinn an RD féin. Tart féin Cúlín sin scór an cléithe ag Aoife Staunton. Bhí si féhrú déich si an orda iling géir a críoch go haliantan son ag Staunton agus an bhearnas mónis oscailtidir na fórna nád a séile nád a cahar. Sin trí Cúlínis as a chéile ag Maigh Eo agus gácheannach go dain ag Staunton. An féidir an Gaillimh Thorrégan Tagaltar an Daveile. Siníon ceist Cansa Sláimneisteach go dtí Seán Hines an Cansa Haran Seasnáin freagra maithe sin ó Gaillimh. Ní bheith fánathir go cinnte ligan de faoi ó fear spár rómhór a goscail súsantá agus tá sé thurneis go dtí Cúlín amháin bout amháin eile. Rís tá banistíocht an a bhaíon a bheith Maigh na cicin amacha. Agus iirecht ard ag Turlington son ag Prabanilly Road an son a bharr na Gaillimh. Seachú gamach Cill Trill. Dar nó hosa sé siúd an Emily Garvey ar iireann na Gaillimh sin an tarú ins na cosantóirí an Cléithdéarnach. Cansel garhamach a héifeachta an son ag Maigh Eo iad a teachta ríist. Right, mar thoirí glóric seilbh ach ag deire tá Lisa Cafferty sásta dul ag pí sin beag eile thurneis tí Sinead Cafferty gá Cúlín maithe siúd in san chéadla an crínamithe seach fés na scamlar feith Tamalín agus séad an gaotha ach é sin ráide obair bhádénta ag na Gaillimh ag teachtamach ríist ní léon cailísin son a dearn réiteoir teachtamach an son Sarah Lynch ó néamh anna litir mór dul ar rúthair Cara tastáil an son agus an pasta go uí, tak an Charnash ó an cansa leachailte ach a broisiach ag deir Leanne Cohen agus seanske siúd an isis Tréis sé leis cúnaí an Gaillimh chur ar an núnsaí bhrála chudul se chorm ag lehaim tá sé nómad nó tá cúg nómad agus cúpla second fácha tá kick séir eile taring an son ag tosathe na Gaillimh agus becer gombeoch sé seo leistigh de réidir Roisin Leonard chur leis ag tastáil chomá. Slú as ballhiseach chun dáhéamh ansá ag taú leis na fórna a réan ansá ag Cluiche Ceannais Chonnacht. Tá mí tris bheith chorm ceirhhata in san cluiche go dtí seo agus deisianis ag an Gaillimh tre Roisin Leonard sin a thart ar chóscóirt an séú bouta. Nis cóir leis an son ar immerthóir na Gaillimh tá sé thurneis ar na cosan na budéil isce teachta seach is tamil fata in áíre ónar chunicmar méid sin isce teachta seach ar Páirc Peil agus únta an rud é deisianis ag an Gaillimh an ceann son ag Roisin Leonard díreach Haran spot a dubh an tríú ceannach a siúd an sa Tránóna agus don gúi go uair sa cluiche na fórna ar a cóscóir inis tá siidir sé Cúlín an taobh. Sin kick amach sin gan bheith cóúntaach kick séir taring hanson ag an Maigh Eo go deire.
Is Maigh Eo Clorg score eile más féidir rivan brise. Céad le chuig có topic an sa. Gan éon chúla a cúlíní den chéad sco feice ón dáhéhan sa. Catherine Sullivan is ó bhistélig Cúisleáin an Bhairc. Agus tá immerthór Bheo sínta cean go lílecha tá sé ar naisiúna cosa go deir agus tá ag go deir an fellaché agus obrahá déantan son ag lísa Cathrachaí Páirc tastáil áfach a réiteoir á rá gur chumad sí Seileamh róáda agus an kick séir amach ag an gaillimh. Cím lí Míchéal son banisteoir Bheo agus teoracha á go hafisteach ón Dave lína. Banisteoir na gaillimh a dúrach híos fúm sin é fear nuam lína Daniel Moynihan. Tá sé ag leirt le Muireann son agus beidir cúpla treoir chuiristeach rivan brise be sé sásta go mála cuasaí sé cúlín an taobhann sa 3 nómad agus tucha second fágus chéad le count son I me haran lína be an kick taobhína ag Maigh Eo agus tócha go America. Leis an lán tasí sní Maria Cannon. Ó blochaáil in chéad scohan son ag an gaillimh agus Seileamh cumátacha bhí deis ag Maigh Eo an son ag dígras úntaach in imirt na gaillimhe agus seansa go siúdan istal sa tóir ar scór bhí brethir gansaí an son an réiteoir tar buntáiste an lámh fós in orda bhfuil éon buntáiste ag Nicola Ward sin íon ceist bhfuil tá Seileamh fós cumád ag an gaillimh tan buntáiste mithe ach Seileamh a cóthastócha agus Dine sé díirtan is 3 nómad atá fácha é sin ag cibrú isteach feiceann bhfuil scór eile ionta agus an féidir leotal seachtaí san seomraí festis ar chomhtharach. Nis an gaillimh sásta Seileamh cumáidir feicthe tamalín agus an ála hairint. Cín taobhsát an farcaíoch sé dí Seilin Trill ó bhaile clár na gaillimhe ar neistí Leanne Cohn an Páirc ar fad gaillimhe clúdathe Cohn an sa Tráchtaire. Leis Olivia Dively. An banisteoir rá chuir an fellisteach go dtí na tosathe Leanne Cohn. Agus an réiteoir á rá bhfuil tá Burton ar chéile trasna an son agus an réiteoir á rá go raibh mBan Beo a déanamh Cluiche agus ag tarint agus ag stracha as Seánna Hines agus tá kick séir tucha dá thuiri sin agus nóta chumá tócha den nachtra agus cílíonn sé sin go méid kick séir eile ag Róisín Leonard agus deis an gaillimh a chur chun tosaigh. Fé van gá nómad fácha in san chéad lechan sa a Kiltoom i Ross Cumán deis ag an gaillimh dul chun tosaigh dar nó fuair an chéad scór sa cléthe anna scóraigh Emma Rini agus corrimig Maigh Eo agus fiidir dul cúlín ar chúlín an son go dtí an stad ártha seo ach deis dul chun tosaigh an count son ag Róisín Leonard an count sa ordathe ach ag deire ar fóríl beag dímá ar leis na seansanna tá mé ar stré cuaig ceang de seansanna ar fóríl fanan an scór mar bhí tá siad corrim sé cúlín an taobh. Nis Maigh Eo teacht Daniel Caldwell fé van gá nómad fágus céad lá an pass róáda be an kick taobhín ag na gaillimh agus Seánna Hines a dul féhéithnas chun é bhallú. Nis Nicola Ward. Nis tá dim isteach in san nómad Domhnach an sa Kiltoom a beidir go méid seans amháin eile ag na gaillimh. Agus ag deire ceantan ag Mairead Glynn. Harric sé anna Craobh dul seach an tosaigh ag leathan an ceantan is ag Róisín Leonard 3 cúlín sa céad le siar go fada le Seilin Trill agus an clog ina gcuinean is. Tucha second fácathe in san chéad leach tá Seileamh Cobb a bhrá lótha scór eile gáilt trasan san tí Seánna Hines cúlín maithacha ibristeach in is go dtí Olivia Dively tainam líonta i cisiú dar nó ag deire ar neistí Hines an gaillimh teachta se blochaáil má déanta ag Maigh Eo agus ag deire an líochán ordathe stigan son agus glanta ag Maigh Eo tá 4 nómad fanta in san chéad le agus obrahá déanta ag Catherine Sullivan féhrú an sa cuairt an lína ach an réiteoir á rá go raibh brú go míid leachá chur iarthaí ní le cúpla second fáca ní fadúing is séadán an bhanán an sa ach an réit agus sinna é tan bunán sétan sa I Kiltoom I Cluiche Ceannais Chonnacht I Bellamans na seintir 2024 cluiche agus céad le a bhí Harbh tanmhah ach tá na fórne I dul isteach go dtí na seomraí festis ar cóscór ag an risin scór lehaman sa I Kiltoom 6 cúlín ag an gaillimh 6 cúlín ag Maigh Eo fannagíling búgfaint an céad le teacht agus action ile an tarna le gan bhail.
Sat amach all more Congracht and Lena Derry got quite fact and she gets Smith as she shot at the end of Dine Chair. And the bar is open. Also, our locker is on sale for just on 11,800. Thank you. Ladies and gentlemen, could I have your attention, please? Gentlemen, have your attention, please. The Craobh TG4 President, President Craig is making a presentation to presenting all the former presidents of the Craobh TG4. So we have 1975 to 77 in the Congress from Maigh Eo. 1978 and 9, each four score is not present here today. 1980 to 1981, Andy Lofton from Scotland. 1982 to 1984, James McCaffrey. Right, so what is on? 1985.
Oh, what's that about? Is that something you ate on, George? Right, it gets worse. Páirc agus anna cheola go marse an son ó bhanna pras Cuisleán riamhach an son lá áling I Kiltoom. Number 4, Catherine Sullivan, is replaced by number 23, Alana Fitzpatrick. Má sé beidir go gáir sibh an son ahrú dénta Ian Bheo ag an marse agus sin na meas na gosantóirí bhar cethir Catherine Sullivan ní bheith sí tosnú an tarna le agus ihre 23 takeisteach ina háid siúd sinní Alana Fitzpatrick ó bhaile ó clán chlár bhuiris an son agus ahrú an son dénta ag an manistóir Míchéal. Tá idir cóscóir sé cúlín an taobh rách nó na áling Greenfer fadar fadan sa Kiltoom in Roscommon. Lá mór Cluiche Ceannais Chonnacht 2024 agus sin ag súl go mór leis an tarna le agus tá mis rádá jo go cool dhéach sé bheith an scór cinúnach in san tarna le. Se le bút an son ag Maigh Eo agus ibristeach go fada le Maria Cannon scór maith kick séir sa céad lecha. Mis an cean son dul ach róáda ag go deire agus an tarna cean go daine tam hir strééis a clé
ag Maigh Eo ag seans luachan son ag túsna himar slú mór ballisteach reinti na citizen ardán trasnúing ach furvúirt an slúa in san taobh sodin Páirc agus sin seastán oscailte agus iad é buin tanmh as an ngrian agus an Tráchtaire áling ar fad aá an sacha going Tráchtaire dis sin is an galamh dul agus únsaíile hosnú. Bhí tréimh se fur lábhar sig an dáhéimhar feag tamlín sa chéad ach in a riir níor níos móna rá chúlí natra ó hús na himmartha in cléthe anna chongrach agus tanmh deis is an galamh Olivia Dively garisteach brúinis ar cosantóirí Maigh Eo Dively fós le Shelvin Council I brithisteach trasna ach ag deire bhí sé ggéirge gasa sé begáí níos mó ar fóríl agus sin sé cheangan is tíirechtaí tá mithir stréig an galamh sa cléthe ag díma ortha leis a gceann ártha san. An kick le teachta níos ó chúlbáir Maigh Eo ní Laura Brennan agus ceann gard an tam ártha sa. An réiteoir darnón tróna fear ruscamán sin é Aaron Clachar agus Maigh Eo díag ar níag teachtamachtaín taobh sodin Páirc. Shelvin son ag Aoife Geraghty ó Chathair na Mart brú teachtó Seánna Hines Geraghty a gcónaí le Shelvin caiisi dul siar agus Shelvin son ag Ciara Durcan. Raigan son ag Maigh Eo tá sé town níl mór an spáis agus orlach á Gaillimh in áíre ag ceachtardas na fórnan sa Tráchtaire na Shelvin is trasna ag Aoife Staunton gá chúlín Massey Caitlan tonna díhannig isteach Elana Fitzpatrick le pass cliste isteach go fada le Lisa Cafferty trórón Gaillimh mór haimpel ir Carrick tastal an pass tucú I deisianta ag Maigh Eo an cansan ibre isteach ag Finola McLaughlin a cadé mar hábháil an son ag deirfil a gabhar agus glanta ar feag tamlín ar énos Shelvin Nash trasna ag Aoife Staunton bhí seans maithan son ag Maigh Eo ar chúl ag deire díra cumad helas má. Pass sin a mithir stray agus Shelvin Nash ag an galamh gan éon scór fós feice ins na nóméidí luatha in san tarna lechan sa. Is an galamh a ríist. Galor ganamh chuir an bar chumá agus crut na Páirc ma in áíre tris na fearing ar fad le míon na beganús deisinis ag an galamh. Ceansa ag Nicola Ward. Agus tugus ar Nasty Ward an son ríist agus a ggéirge chuir isteach in spás agus immerthóra aimimsú tá an réiteórá go raibh brú ón dáhéimh teachta seach an son ó bhean Maigh Eo agus go raibh cailíos déanta Róisín Leonard agus déanam semach gur bíon bhean chéine a thógaigh an kick seo. Nis ahrúil ar na Gaillimh ihar an naidíag sinna Aoife Míchéal ó Chaltre cún a teachta seach agus fágan na Páirc don Gaillimh tá Charlotte Cooney a bhaile clár na Gaillimh tá sí teachtar lechas an son tá sí gortathe agus buile sin go cinntan son don Gaillimh immerthóra chailúnt mar sin. There's a change on the Galway team. Number 7, Charlotte Cooney, is replaced by number 19, Aoife Míchéal. Kicks there sin ag turling garda seachtaí Laura Brennan a ríist. Cé go bhfuil trí cúlín aimse ag Róisín Leonard beag díma uirthaí trí ceang na beidir ceirceang caiilte chomá a rochan cléthe agus gach Shelvin gach scór chótáchtach nuair bhín clé chócongrach mar seo agat. Ceann sa ibre raig spás an sonning Maigh Eo agus ag Aoife Staunton mar sé gach chúlín Massey Caitlan. Teachta seach písín beag eile ar Nasty Staunton. Agus ag deir an lán tosí Maria Cannon ó an ceansa geartha amach a ríist agus léite go hanamh ag an galamh an na cosantóir sin ag neartú agus Alva Davern a bhí siar son ag carú lótha an captain Louise Ward cé Shelvin sa tarna leiche ar Nasty Davern spás ó sa chóramach an galamh fós a dul brúin is ar bhuiog ag an captain Tráchtaire National son ag deir amach go fada le Emerini Féhrú snis deis ag Leanne Cohn. Dín taobh sodin Páirc spás an son agus Aoife Míchéal ag garisteach spás ag amach ó hána sé de hiúis na bro ag áfach an seachtú ceanna tá mithir stray an son ag an galamh agus níos mó seansan á grothúcha ach níl á dógant ag an stad seo. Cic amach sin a ríist gard ag Maigh Eo. Cóircuíthe beidir sa tarna le ag Maigh Eo ach ag séad a beidir trasna na Páirc uinge dín taobh hain níos mó éonar eile ach ní chuir sé isteach námach mór an ar chuirsaí mar go bhfuil na canílaigh ar fad an sa Tráchtaire gur clé ceannais Ceannais Chonnacht a Maigh Eo inis. Cúig nó me catas tarna le ní léon scór feice go fólach beidir go nathróg sé sin inis Lisa Cafferty
Réiteoir Dínar seo a ruchan lé agus ceansa dul a bhharr na Gaillimh agus amach fada le Seán Hines. Nis dul a rúthir tá mar réad Glynn. Glynn fósta dul á pass cliste Ibristeach an son go dtí Olivia Dively Illing Geir go maith an count on Ibristeach an céad scór sa tarna le ag an Gaillimh Ard Creek an son ag Olivia Dively agus tá na Gaillimh ag gafa chun tosaigh 7-6. Réiteoir anna dhéanaar seo Tráchtaire agus an kick séir a dul a bhharr na Gaillimh. Deacair teachtar scórin an sa tarna le gan a ceann amháin feice going. Se chuún an Gaillimh bát amháin eile. Ward. Pass Cluiche Ceannais Chonnacht Nicola Ward. Óna cosntóirí fágan na dí beagar bhiloscailtí an son ag an Gaillimh tá cool Nicola Ward. Haran trasnáin ag a deire. Ach fuair sí slíoisteach roéis gan son. Agus maintar Ward an son don Gaillimh ag coibrú go mála chéile. Nicola ag críoch nó. Agus a brab na súl. Gá chúlí natra 8-6. Leis scóir tastáil ó bhuió dúir chun iad a hocrú in san tarna leach an sa. Mac go fada le Sinead Cafferty. Taobh hir de an son tá Lisa. Come had Sinead Shelliv ar a bell agus ag a deir an pass to cúhí. Dí Aoife Staunton. Cliste. Spás an soig Maigh Eo. Den sé dúr teachtasteach chun Dave Howell. Shakarís go dtí Aoife Staunton. Deacair brise tríd agus cosntóirí na Gaillimh ag titim siar na sléad an sin. Taobh Sonis agus Eilís Rónán. Os na dámhéidig. Better go make seans in a Sinead Cafferty. Queen of her coolie na hogant, Cashi dul seach begani níos mó fós, Cafferty fós a dul, ó pass cliste steach an son agus deis, ag Lisa Cafferty an counts on him a steach, agus fórí le deire. Well, anna bhrú an son ó cosntóirí na Gaillimh, Bhí Maigh Eo ag fécin go maith ach ag an deire an counts on a mithe clé agus fóríl. Stín Taobh Howell den Páirc ach an lína a buchan Shelliv an son agus beg kick Taobh lína ag Maigh Eo. Cuidathe agus stoppathe agus tócha níos an son a ríist go héifeachta ag an Gaillimh agus deis ag Alva Davran teachta ríist ach go fada le Olivia Dively. Beg an Gaillimh sást an dá chúlín sa tarna lethe cá teachtó Olivia Dively agus Nicola Ward. Tá sé ag fécin níos bríomhar go cinnte agus deis a ríist ag Olivia Dively. Pass. Gan bheith úntach ach Shelliv an son ag Alva Davran. Seans ag a deir an son ag Olivia Dively an counts on Haran spotted of. Well, seo tréimh se forlábhais go cinnte ag an Gaillimh ón mrise tá si den úachtar trí cúlí na stiigi chéile cá agus fermhór na Shelliv cá chomá. Tarna cúlín seán ag Olivia Dively. Is táchtach sa bhuió an chéad scór eile gáil más féidir an pass sin a mithir stré agus Nicola Ward ag fannacht. An astí Davran bát amháin eile. Bhí dín rá go raibh Maigh Eo mar rá láidir na núidir ag fécinn tar cuasaí go dtí seo an Gaillimh tart anna cléthúthan sa Tráchtaire. Shelliv sleaunathe amach an son agus brúir cosntóirí Maigh Eo an count son ag dul ar héimna lámh a clé áfach agus 8 gang díreachtaí nisir stré ag an Gaillimh. Tas ón dílan sa os cion 5 Celsius nach úntaach é. Lá mór críomh ar nó an éar na críoch nóig ar bar. Ba siad dul seachn san pote ar bar agus dheocha sé dí taringt don gréibh seinseir go luach agus ar nó ag buchant do chréibh agus do chuige tugann sé misneach go cinnte churna bheith got dul a raig go dtí créimhacha ile éireann an son. Maigh Eo go dtíon Taobh Howell. Den ó Gaillimh catas tarna le agus ní léon scór fós ag fuair an Lee Míchéal. Deis beidir neis ag fanúla McLachlan féhrú féchan sin cosan na Gaillimh ar raus an down agus níl si de tart áirlach an son do Maigh Eo. Tras an ríist náisiid teach mar réad Glynn. Gaillimh ag neartú ó héamh lúis fiú agus a deisneis ag Olivia Dively.
pass gan bheith úntaach an son agus a bróise sin amach a bhábhar bhuí agus seans go siúd teacht. Tá Bert sínta gurt an son be Craobh tastáil agus an réiteoir díreach dalisteach chin tú go bhfuil gachtainna cearcadóir be Craobh tastáil ach ag fécintar an cléanis an galibhanis tí óna díile hóganteach ifar trucha sinna Éilis Morrissey a sé siúd a teachtasteach in ónad Emma Rini má se na Harra dhéanamh Daniel Moynihan Sean Taum á scóirnig tastáil agus cai sé marthóirí hóganteach a bheith a scóir na hógant. Number 30, Emma Rini, is replaced by number 30, Éilis Morrissey. Craobh fós áchar bhean bhuí óhail. Agus mail bheag in san imirt an son ach ag fécinn an chéad den ómid in san tarna le an gaibh go cinnte nuacht ar 3 cúlín má gá cheanna go teachta bhfuil bhí Divili, Nicola Ward leis an ceann eile agus an bhearna is mó oscailtéidir na fórna 3 cúlín achtar an sa tránóna, 9 cúlín atá ag na gaibh 6 cúlín ag Maigh Eo agus nuair chuoíonn tú siirtí Craobh Connacht na bliana se cata 3 ag a dhéimsigh Maigh Eo an lá ortha son dó an ag an gaibh agus gan mórrán seansanna nó deisna ar chúlann á trach nó na bhí seansamháin ag an gaibh ag túsan dair le ach ag a duras ábháil má ag Brennan agus in áíire dá meach cúil bheoh sé ina scór cinúnach ar cluiche atá chócóngrach. Maigh Eo inis. Catána creaúnta thart an gaibh ó héhann mó agus curchuig a cosanta sa tarna le. Agus ní hamháin son, níl siad Dina bhéon Cluiche tá siad well é sin ráta tá ceann Gaillimh an son. Bhein kick Maigh Eo. Chastan sodí Ciara Durcan. Tá lábhan ard an son ag an réiteoir tá Maigh Eo inis ag irí gana dí hóganteach ag beag ortha fanach deis an son a gcónaí a seilibh comádathe ach ag a deir an réiteoir ag raibh an ceann sa caite agus an tarhrúnis le bheith déanta ag Maigh Eo ifre féhéna teachtasteach ar Páirc sinní Fiona Míchéal dar nó taína mlíonanta siúd agus Maria Cannon ag fágan na Páirc an sa má se airtha dhéanamh an dáhéamh an sa Cím Lí Míchéal híos fum an son agus tuigeann sé ru dtéigeann le déanamh chun spreice airteach dá iarrainn agus éon nóid díag caite in san tarna le agus gan éon scór fósacha. Is Charnastí Darville a góir. Tá an gaibh sé dul sé gceann son. Agus ag a deire Alva Darvran anna cléir fad imar siúd agus Seán na Hines comá. Bhailinn bhuiling. Leis an gaibh na passanna seo. Ó, bhí mé dúr chun ar chóúntaach ach an ceann son róáda ach beidir gan bróiseach ag a deire tá costa mithisteach an son a deir an réiteoir go míad leathach agus beag an kick séir ag na gaibh ag an táló an son a Livia Divili le seilibh agus go mar thurneas go fada le Alva Darvran. An gcuis na seoltanis ag na gaibh. Nes a chun mar éid glyn. Thurneastí Roisin Leonard. An gaibh feinach, seilibh an son ag Seán na Hines. Cléir maithir mar siú deisna beagán de Harrington Yanzi ach an ceann son fós iirecht an ordan son iirecht Arión, seilibh an son ag an gaibh ar éigen thurneas go fada leis an captain Alva Darvran. Ca sí teachtamach an so go fada le Louise Ward. Tá an son le gaibh seilibh comád. An ceann son Ibrithe Staach agus imethe Harran Trasnán an son ag an onadí Éilis Morrissey. Difrí déanta go hena féin agus an scóráil ar fada teachta na gaibh sa tarna le. An clúnín clún bhearn. Churann na héireann dar nó agus náda sé beag duine cheapacé sin. An gaibh glán in uachtar in san tarna le. A Ruella Dinton son ag Maigh Eo. Number 8, Easter Garrity, is replaced by number 18, Hannah Reep. So ifir hochtaig Hannah Reep tagisteach in onad Aoife Garrity ar Iarrainn Maigh Eo. Má se táchtach do Maigh Eo tagisteach ach seilibh gabhleis ar fad ag an gaibh ar cuasaí ag an stad áirithe seo. Seo chun a ríistríd. Tá siad ar levéil difriúil ná Maigh Eo in sa tarna le. Ceann son thurneasar tarníir Carrick tastáil an son tá lámh in san aig fuit an son ag Livia Divili agus be Craobh tastáil uthí comá. An réiteoir díreach in aice leis an imirt tá sunk sa méil feit an son aice. An clog stoppan sa 7 nó mé díag agus cúpla second le dul
Insan Club ag an Gaillimh Harvesás de únéireacht ar fadacha ar cuasaí in san Tarna lehansá Ceiricúlín maithastigi chéilecha agus gan mór an deisina i náíire ag Maigh Eo Tráchtaire an Dave eile. Is Cluiche á chur i gcónaí an son ar Olivia Dively. In si go más seileadh gáilteach bulas an aig an son beag an Cill ag an Gaillimh agus címan banistóir híos fuman son sinné Daniel Moynihan sásta go má dhéiring le cuasaí go dtí seo ach tuigann se go bhfuil foireann bha ó Maigh Eo fós an Páirc leis Alva Davran. Ceann gan bheith úntaach ach i ró sé amachta ar deire agus an ceann beáin díanach an réiteoir scuile leis mar seileadh gcónaí ag Olivia Dively. Roisin Leonard. Gan éon trid in áíire ó Maigh Eo an san Tarna le agus an Gaillimh take amach ar caighdeán níos airde ag immert níos fearr le chéile agus fuinmh nach bhfuil le feiscint ó na gcórsa ó Maigh Eo. Leis Chonnacht. Anna ócáid ag leam nuair a chuirc na huachtarán CLG Connacht inúil dunslua na ceangón chuige blion Domhnach agus brona deastéan tartha ar lá mór ansá in Kiltoom. Cic sé eile gnáth an son ag an Gaillimh Alva Davran. Caisí teacht amach beánín agus onna déile réigil teachta seach ar na Gaillimh sin í Naomh Dively. Ríist immerthirí le taíonis i teachta seach díag ar níag ar na Gaillimh seán na hainsa fágan na Páirc agus clé maithimir céisiúd banistóir dalach ag creatha lámh an son léhí agus ísásta go bhfuil acuid déint an sá trach núna. And the Galway team, number 11, Shauna Hines, replaced by number 28, Naomh Dively. Sin ceann comáda ag an Gaillimh. Agus lús an cléfiú Tris titan begánín sa bhéidir scoil an Gaillimh go mór in uachtar le cúpla nómada nús. Tá sé dála cléthe caighdeán na cléthe dúthláán in áíire an stad. Se seileadh an son ag Louise Ward. Isteach an son go dtí Alva Davran ach mar éid glynn. Tucha sí dín taobh sodden Páirc agus an ceantá bailithe ag Davran. Immerthirí breise tá na fórnaigh thuirsú leis an tas ach seileadh gcónaí an son ag an Gaillimh iarta teachta seach an son ó mar éid glynn an timmerthóir lár Páirc ach an ceann son ag casa agus díreach las mud an chúil an son né gang díreachtaí ar stréine se cá beidir go me siad son costasach ag deir na himmartha fannin an scór mar a bhí 10 aige sé ceathrúir clig fácas a cléthe agus ag a deire ceann son búta ríist ag na Gaillimh tá immerthóir sínt an son agus beidh Cluiche ag tastáil agus an ceartan son ag an réiteoir an clog a stoppa Cluiche ag tastáil ó bhean na Gaillimh. Slua anna bhór bailisteach an sa trach núna agus iad buint hanamhas cuasaí an Gaillimh in uachtar agus Maigh Eo ag chuir na gceiste ortha féin conas nach bhfuil éon scór aimse ón rise. Os ceann ceathrú uair a cléig gan éon scór cut an lámh amach san ag an banistóir cím ó Maigh Eo Lí Míchéal agus é a chur na gceiste na beidir ar a chó ránóirí céir is féidir ling a dhéanamh tá athraithe déanta coppla duine tóga isteach acu ach ag an am céine Dacrtaí na scór na ghaimsú in san dair leis seo. Cluiche fósach chur ar bhean na Gaillimh. Arúil an son ag Maigh Eo for a fiseach Emma Needham. Tá isteach agus í stigan an Ciara Needham. Arúil an son agus banmhach an scór na ghaimsú se Emma Needham agus beisiad tastáil tá se rá leit ag an stad áir seo tá ceanna siad go cinnte an Gaillimh ar cuasaí ach níl siad ó rairc sin an tainrad a dhéiring. Nis Gaillimh an cuasaí ahos núdún. Neistí Davran an captain clé maithimir cosisiú tránóna agus an tandaí an son sin í Naomh Dively. Par nó peileadóirí maith a héad siúd agus Craobh ile éireann búta lena glob le blianta beag an nús Nicola Ward. Ar neis go fada le Olivia Dively a ríist.
Dulcan Cangan is a yen of Oscalty and Ishbed will Shanson saw again Oliver Coolo Garhamach V Shanson on a Gaelish Marcy Ach and pass couple hour look roada Agus Glanta Egg Maigh Ach Neil and Contour to Mehem Margul Shelliver Nash Egg na Galavig Macfadale Shellen Trill Jack the Shaka reached Carcomachin Glanta Nisa Fiar Egg Maigh Agus Uneric Gaulish Dirring will shock the Kuig Octofon Gate and Shelliv's Tarnala Egg and Olive Agus Maigh Trish Titim go Humlaw and Macas Corsian saw Nishan Gallivich Jack the reached Roisin Leonard on Count Son, well better than Rocha and Mark Egadera, Shellivan Son on Count Saw, oh the huge Nabroga, oh fuck Egg Neve Divley, Visha Girige Kurstock Ishal, Hog Stop Agus Maigh Eo Chocht. Shock no Media Gaulivacat Agus Knee Lane score in Santarna Lag Maigh Eo. K Credication again Risha, Dehen Iga Shea Goni. Maigh Eo Trehanna Reap on counts on good Nash going Olive Neil Lane Rudder Olive over Maigh Eo in Santarna Shakung Alva Davern Ross Shore Satoria Ton Gansi Taringa Ní Davern down like Olivia Dively Agus counts on Mehe Stock Agus Haran Shasnon Gadera well Kesh Begonin Fay Agus Dokagur Kashi Stock Dirk Egandera Olivia Dively and Shiu Coolin Ag vi toss dollar and Gansi Rivishin Agus Inori Kirkmak with Kick Sayer Monamek and Coolin Ke Dively Len and Shiu Coolin Agus Common Massanish Erin Olive Kui Coolin Atra Nod a Haindeg Nod a Shay Kuig score Asikela in Santarnala Igna Galavig. Mish Corlish Goni Tastalt on club Nun Clug Stoppen so Agus Doig Quaig Dersha Tafaka Kiltoom Law all in Conpella Agus Cademor Taswanta Satarnala Igna Olive. Cúig Coolin as a Chéalacha, Reintir Tír Stray, ach na Cossentóirí gan a bheith tart hourlach do bhío nuair hagan siad ar nún sí, sé an Cossentóirí na Gaillimh ard hespontas agus tá méid fécant, hís ar an Monistóir Daniel Moynihan, tá sé sást ach tá sé ráló teachtartaí a teachtarteach, leannig í liv, Commod an levéil sin, mar go bhfuil ann fóstal dul agus fuair láidir a gcónaí ag Maigh Eo ach deachtartaí na scóir na chaimsiú in Santarnalach. Mission Rétor Sosta Gwil an Aberdeentig and Physiogus Gachtina Regla Tosnu Reached. Does a nomad Gaillimh Martian Falca Maigh Ceannais Chonnacht the Cúig Coolin Atra Nish Stoke Stadshaw Hegwil Aumla Dull Ni Fada nach mé Mr. Rog and my cool test all over you Master who Tráchtaire Nash in St. Kivin Shokung Noonsi Eid Shanice Fiar Stockadine Clehansa Daniel Caldwell O Chuisleán an Bharg and ish Shanta Glisa Cafferky Cún gomat on a tosser fad of Iones and Tarnala agus Shelliver fad Gaulish Egan Olive Nash Di Alana Fitzpatrick agus Deshinish ag Aaron Murray Din Taeve Howlanish Gallivit Titim Shear Will Oscar will Schliestak ag Maigh Eo Shani and Kesh Nash ag Fiona Míchéal Kim this Himmerory Lesh and Tahias Mo ag Maigh Eo Nish Desh ag Daniel Caldwell Love and Ardens on well, Níl van Tosh if you took Egan Rétor agus Kega will Shelliver Cogus Ideg Accor Sahol Dakar Brisha Treed Nish Ishin Chakshako Lisa Cafferky agus tá sé smacht ag Maigh Eo Shelliver Gonig Daniel Caldwell Trasnun son agus Bergwil Shansanish ag Maigh Eo an Council of Mishtak Ishal Will Kalish Neil agus an Curtin son Egan Rétor Tall and Kick Sarah Taringhamach ag Adera ag Maigh Eo agus Shelliv Búta Istig Lena Fehmeidir na mar sin Si Lisa Cafferky Hogan Council agus Né nóid dia catas tarna lenny dom go sé súl go dóga sé an irichin dama chun deis an géad scór a gaimsú sa tarna le. Nis Lisa Cafferky for she cooling maho number sa céad le an council chláirithe gan éon strain an son agus an chéad scór instant tarna le aimsethe dera ag Lisa Cafferky agus ag Maigh Eo.
Cearcúil Natra inis an réiteoir teach trasna chun leirta in éigeant an son. On the Maigh team, number 30. Onadí Ian Bheo agus Aoife Staunton ag fágan na Páirc agus Maria Riley ó Kiltoom Tráchtaire ina háid siúd agus ahrú an son eile déanta ag Maigh tá na imreoirí stig agus amá agus deisiríist denómad agus 12 second fácathe ag Cluiche Ceannais Chonnacht an spraigigh an cúlín sin Maigh nó an leanaigh an Gaillimh leis an bhforlámhas sin íon ceist. Divley. Pass sin tóiste goach fad le Cill Trill. Nis tócaigh Nicola Ward an cuara mirthaí an dulcan ceangaanamh Machtín Clíán. Bog an maithanis ag an Gaillimh agus ar náisisteach an santí Nicola Ward deis ag an Gaillimh ó tá an dul ina cuine áfach agus faois bheith do bhío ní hanín se le banisteir na Gaillimh áfach. Cic amach tóca go mar an son ag Maigh agus an cúlbáire Laura Brennan. Scornig tastáil uthe denóma díreach fácathe in san cléthe Cearcúil Natra. Ceann sa sleanna seachadí Daniel Caldwell. Tá Maigh ag feabhsúla cúpla nómana nús go cinnte. Níl na scóir na teacht fós tá brú Ellen son feice an réiteoir agus be kicks éile go. Gaillimh ag tuirsiú go leor ratha déanta ag an Gaillimh an san tarna tréimhse. Ar lá tá mailteach te an sá Kiltoom in Ross Comáin. Nis tá seantaile ag lísa Cafarcaí. Fuair sin cúlín dearnach dómh ó chiicséir ar an daobh eile de imil an dí. Ceann sin ag teacht de steach ach ag turlingt agus é dul thar an trasnáin agus é brab na súl. Níl atrach éon scór amháin cúl atra. Gá chúlín mar ag Maigh agus beag críoch drama túl bególa min is an andúing. Nád a 11 na nád a 8. Agus déanta go man son ag an Gaillimh agus ag Cill Trill. Cill an son ag Divley. Bhfuil an Gaillimh ag tuirsiú beáin Cill chuid ar náisiach Maigh agus oscailtí Tarrington son gan éon cheist agus bhí imreoir leistigh déan son damit an pass meisteach. Réiteoir ní sé dul agus beag nóta eile tócha den nachtra sin agus ní mó ná sásta tá sin éad Cafarcaí leis an cinne sin. Ag níos a háchtaí de bhío be kickséireach agus deis eile ag lísa Cafarcaí an bhearna sin a leidú go dtí gá chúlín. Seo deis eile ag lísa Cafarcaí tá sé cumad Maigh sa cléthe gan éon ceist an dá ceann dearnach ó kick na séirice an count son áfach ag casa ar clé agus ag dímá irthaí leis an count an ceirceann d'irirtíar me ar stré ag Maigh agus ga ceann có táchtach an cléthe tá có conhairt le Míchéal kick amach le teacht ó dearbh le gabhar. Chrapan líróda a bhábhar mar réad glynn cléthe maithir mar cisiúd tá sí taringa chun talún an son gan éon ceist Lana Fitzpatrick atá ciontach agus beag an kickséir ag an Gaillimh Nicola Ward. Tá híanam líonta go siúd 7 nómad agus cúpla second fós le dul in san cléthe tá cúl idir na fórin antá. Nád a 11 le nád a 8. Cluiche Ceannais atá tangamhach atá cóngrach agus cléthe ná riire go raibh smacht go cinnte ar an Gaillimh ar cuasaí go dtí seo sa tarna le. Nis ar náis le Louise Ward. Olivia Divley. Cléthe maithim mar siúd. Cill Trill feicála go amach chomá. Leis Louise Ward. An taobh sod an Páirc dúcha sí. Agus imar thuair sa mreis ar an daobh sa más féidir ach ag go deire seach sa lára hain siad a ríist. Glár na pellants an tá mar réad glynn. Ceann chuir síos bert na sáil iarthaí ach tá siad taringthe strachathe siar an son díreachthos cór an réiteóra ar an clathair agus cílíonn sé sin go méid kickséir eile ag na Gaillimh. 6 nómad agus 12 second fácathe. Cúl atra. An Gaillimh sa tóir cúlín eile beidir chintóg bua. Cé gúil am fóstal dul. Garisteach an son tá Olivia Divley. 3 cúlín maithó nimir take sa clé go dtí seo. Gaillimh fáinach bhfuil brú míl deach an son níl a dúr an réiteoir agus tagann tarnáis dín onadí Naomh Divley. Taigh an Gaillimh inis Cill cumad agus fannachtaí go mbeidh duine in áit bheith ábalta scór beidir a chaimsiú dómh. Trastan inis le Nicola Ward.
Tá sé bheith cintain is gan se le bheith chailúntaach. Tá sé ar gompóir do maithe caithigh Maigh Eo brú chun tosig Naomh Divili. Spásacha. A chuirsáil. Tuama Veld. Agus fécint bhfuil deisir scór. Éilis Marcinis. Se bheith gcónaí ag an ngalamh. Tá siad seanna cleachta ar an gléasá. Is Louise Ward. Leistí Kate Garrity. Brúanis teacht ó bhío, ní a chumad má. Ach tá Peil ag tastáil ó bhío agus cá siad brú agus iirecht ag alternasmar beag an galamh brás ostal saolagus an hail. Chuig le nómad fácan sa cúl atra. Siad bhríst an son ag Naomh Divili. Nis. Nicola Ward. Go leor rádint ag an dáhéhann sa Tráchtaire ar Tráchtaire atá teolaí i Kiltoom se chun Leanne Cohn. Pas gomad han son agus Gaillimh déanamh gomad tá sé conistil beidir gá nómanú ó sa ceann ag an stad seo. Divili a ríist. Ní féidir le Maigh Eo lámh a gáiltear an Peil agus ficer sin. Tá sé beagnach ar leisin in leafin inis. Tá Maigh Eo brúcan tá sé begáin inis. Rastin cool bar dervil a gower agus tasnoig an Gaillimh ag teacht a ríist ach tá Maigh Eo brúta chun tosig rud a hastig ach an féidir lo lámh a gáiltear an Peil. Tá sé ag tríáil agus caiith sé sin dhéanamh se chun amach Kate Garrity. Rastin cool bar caiith an Gaillimh bheith arach. Aber bha déint agus banistú má ama. Ceann óman go le fácan isis. Tá Peil ina Shelvan son ag an ngalamh le 3 nómad in amach ag an stad seo agus ar deire tá sé mithe Haran lína. Tá sé mithe Haran lína agus beag an kick taobh lína. I bhábhar Maigh Eo agus tá ionadí eile is Tráchtaire ar na Gaillimh ibre a hochtíag sinní Andrea Cill ó bhaile clár na Gaillimh agus I fágan na Páirc an son tá Róisín Leonard tá a cuid déanta tá go leor ibre ag Leonard an so Tránóna cosa uair ag an stad seo. Tráchtaire tá Harbheith hastín ón Gaillimh. Is ceann ómad agus 9 second atá fácathe. Dar nó Maigh Eo na champíní ratha. Bhí an Gaillimh sa tóra cuaigréimh sa chéile nora ach bhí an lábhanúachtar ag Maigh Eo ag deire. Nis agus stad seo 3 cúlí natra. Bhfuil cúl in Maigh Eo. No an féidir le cosantóirí na Gaillimh an fód a cheasamh don 3 nómad agus 2 second atá fáca. Sinníon ceis an réiteoir ag tóg an nóta den achtra seo. Beag an kick séir ag Maigh Eo. Agus ag deir isteachtaí Lisa Cafferty 3 cúlí na cis a clégadí seo. Befrála hé hiile scór na ghaimsú. Mac a héin siad chofada le Finola McLaughlin. Ciún go más tarna le ach deisinis ag Hannah Reid. Ó dí halabú déirí chéad scóin son ag an Gaillimh an tarna duine ann chun ag gáil an Peil ar nós práte teamahan agus stad seo dul ó ghuiine go duine ar Carnais ag Maigh Eo oscailtí an son beidir gur féidir teacht tríd agus cúlín eile a chlárú. Rhaint mór ag Lord Shellah amach fada le Daniel Caldwell. Caldwell ag fécint an orda Iarracht Gary Ónach an count de Houston na bróga agus smachta histig an son ag Maigh Eo ag iarracht stoppatá Leanne Cohn ach tá Cluiche eile agus kick séir eile mealtan son ag Maigh Eo agus an clogará 2-2 atá fácan son beag an kick séir bagólam ag Lisa Cafferty nó sé tá Cafferty teacht amach. Tá 2 scór dearnacha agus well aiste go maith ní léon scór ag an Gaillimh le 3 nómad díag nús na mar sin ag an stad seo. Agus seans ag Maigh Eo an count son na méthe isteach díreach leistigh an cúile Lisa Cafferty an Carthú ceanna cisiúd agus ní leatranis ach 2 cúlín nád a héinteag le nád a naionsa agus sin 3 cúlín sa chéile is ag Maigh Eo. Rá nómad agus 10 second atá fácan sa I Kiltoom a big create drama túla going baróil am an count sa búte ag Maigh Eo tá siad a teacht in na sléide bhfuil cúlanta sinníon ceiste dul ó chuine go duine Shelvan son ag Emma Needham an pass tu go leistigh brú ar cosantóir na Gaillimh ar neistí Needham. Héna 2-2.
Gá chúlí natra ag dermagóní sin an bhearnas contúirtí iad go bheithaun ag deréin cléthe mar caiig Maigh Eo beidir dul sa tóir cúl Shelavanson ag Durcan passamachtaí Daniel Caldwin ar neistí Durcan tá fuinna bhanis braham ag Maigh Eo a lís Rainan Dín taobh hail tan Gaillimh ag tuirsú drá me go deire cléthe bhí anna hangah chu fad Nationistí Hannah Reap Nómad agus 25 second fácathe Shelavanson ag Rainan ach dín clíháin is an ceanna chuirteach sa cearnóg sin a bheith ar dhéanamh gan bhail tuige sin gohfuil an taime gomacht sin martá déanta chuirteach an son in order hain siad an cúlbar teachtamach Shelavanson agus smachta go háling déanta gomacht céadúir ag derbh le gabhar Shelavanson an Gaillimh agus iad ag ír teachtamach tá Cluiche gan ceist an son hail trasna agus nómad glanna tá fác an sa i Kiltoom an is sin an seans Domhnach atá an son Imethe Domhnach bhfuil tá nómad glan fácathe agus be cic amach áfach ag an Gaillimh tá siad ag leir cóir an son Cuoine go maith an clé Domhnach ag Maigh Eo imethe in gomórta strahan an garú lá fiche a bhharrta Tá fada is a sin tá arhuiile in seo dhéanamh ag an Gaillimh agus ifir dóigh Maeve Walsh, Tráchtaire isteach ar Páirc agus ifir hocht mar réad glyn ag fágan agus tá a cuidse déanta mar tá go leor ibre déanta ag mar réad glyn agus tá sí sínta tucha treis anna cléthe agus an clog tas an haríis an cic amach le teacht ó Gaillimh agus Féhon nómad an ceansa prabhar aigan sa Shelavanson ach tá Bert Sheenton son an immert ag leanúntar ag seachung Andrea Trill Deishan son ag an Gaillimh Trill fósadul triála sí cúl beidir é féin an ceansa stop ag an cúlbar agus ar an Tráchtaire ag nada hasalíntán stop ag céadúir ag Laura Brennan ag agadir bhí an Tarna Shanson son ag Andrea Trill tá cúl cinúnach in san nómad Domhnach an son aimsethe ag an Gaillimh agus sin bagólim ag a stad seo Craobh maith an son bhí immerthóir lasma ag agadir bhí sí sásta tart féin cúlaí hain stoppathe céadúir críocna agadir ar an Tarna iireacht agus cúl luachfar ag deire na himmarthe ag an Gaillimh Nis deir an clog bhfuil 10 second fácathe ní leor é sin de Maigh Eo tá cúlaí natra agus an ceann son ag tacta seachtaí imime le cearnóga Gaillimh a déanamh dóhann istigh an son agus a beisiad tharbheith sásta bhuaigh Maigh Eo an orra ach tá Craobh Connacht tugar leohan sa teachnóna ag an Gaillimh beag duine a hílinn á riire bhí Maigh Eo a teachta seach mar rá a láidir na nútar ach tá siad tharbheith sásta an Gaillimh an úachtar héna héint ag an Gaillimh nád an ag Maigh Eo agus cad é sin mar haspántas dar le ag an Gaillimh cím an banistóir híos fum an son sin é Daniel Moynihan tá sé dul trasna chun lámh a crathe le Lee Míchéal banistóir Maigh Eo bhí ard caithfint in áir atran sa tráóna agus agadir an Gaillimh beáí níos fear agus é sin ag bra ach gothir ar sár haspántas in san Tarna le Vidir glan in óachtar in áíire tháinig Maigh Eo thar in na nómadí Domhnacha ach in áíire an cúl déanaach sin a dheimsigh an Gaillimh tré Andrea Trill an difriocht ag a deire chomá agus cintigh sé go raibh forlámhas cúlín ag an Gaillimh agus gan éon slí thar an son le teacht do Maigh Eo. Se an himmerthirí má ag céalúir ar an Páirc tugadh siad isteach gan bhail agus brunfar corn an CBE ortha sé uachtar an Connacht a Brendan Craig a dhéananig an bronna agus tá mé cinnte go méid an Gaillimh tharbheith sásta é sin a bheith thar a im líon na cuiinnig bhuadar go Domhnach an 2022 agus an dábhlín ráis ní ra bhéon Craobh in fethegus féhéin de bhar COVID ach ribh sin a rí 7 8 agus 9 bhí an corna cá agus má se tris blian don corna bheith Maigh Eo tá corna an CBE ag fila tráchnúna ar an Gaillimh anna haspántas Tarna le nuair chuoiníonn tú há idir amach agus Olivia Dively, Nicola Ward Dively a ríist, Eilish Morrissey agus Olivia Dively a ríist agus bhíidir cúlín chun na maithasa tréis 7 nómad agus 10 dígurní an son tháinig Maigh Eo isteach thug sé 7 nómad díag sa Tarna le an scóir a chaimsú ach dhéanantar ag a deire Lisa Cafferty agus fuair an bhanchéin na trí chein de chuúlíní ó Chicken na Zéra ach bin omláin Maigh Eo in san Tarna le agus beag díma ortha sin bhíidir browsach bhíidir ag fécin go más a céad le scóir na maith ó nimmert ach sa Tarna le gan trí chuúlín idir fad ó Chicken na Zéra
agus an Gaillimh in Uachtar tá sé de céúra a molla chéile son agus déchúisnach medís lá mórdómh Craobh Connacht a bhóchant agus tair sé ardú crídóibh agus misnach inis agus iad dul raig go dtí Craobh na hÉireann a bheith go tosnú gan bhail agus stocha éonúir nuair bhún tú cluiche agus do Craobh cúige is spreaga é agus ardú crí gan éon cheist. An churn le bheith brunta inis gan bhail agus léch na himmarthe chomá agus a roimid inis leis an uachtar an Brendan Craig. Tuama nniu don Cluiche Ceannais Chonnacht. Ferrum fáilte faoile na himróirí na aoine speisialta agus na lucht takeíocht. Fáilte chur réachtaine. Inniu tá muid ag ceiliúrú ar íochtráin Connacht agus ar imróirí a Jimmer sa céad Cluiche Ceannais Chonnacht. Ladies and gentlemen, you're all very welcome to Kiltoom for our Connacht finals. I want to particularly welcome our special guests today, our former presidents of Connacht who were honoured at half-time in the senior match, and the players who played in the first ever Connacht final in 1974 who will be honoured in the intermediate match, the players from Galway and Roscommon. I also want to welcome here today the Archduchar of TG4, Alan Esselman, agus Tom Buick, do TG4 as an oriocht, agus an takeíocht a hugging she doing. Would you give them all a big appreciation, please? Agus Archduchar Alan Esselman and Tráchtaire ag búla leis na fórna. First and foremost, to thank as well St. Bridget's Club for making their facilities and their pitch available to us, and for all the help they've given us in preparation of today's game. So, gur mille maithagibh to Naomh Bríd. Líon ceist féinach ard áisnantá in Kiltoom agus cum Naomh Bríd. Thank you to the referee Aaron Clogher and all his linesmen and umpires for doing a wonderful job. We not only have the best footballers in Ireland in Connacht, we also have the best referees. And we thank all the referees for their work during the year. So, Gurmini Mahagiv Galir. Thank you to the people who organised today's game, to our committee, our fixtures committee, and our executive for all the hard work they put in preparing today's game and the lovely programme that we have as well. So thank you all very much, and in particular to our administrator, Isha Hannan. Thank you all very much. Well done to all of you. On a clár curly céile Tráchtaire. Don lás darúil an sa Craobh Connacht a gábhfuil agus fé chathair. But today is all about the players, and we are very fortunate in Connacht to have two absolutely wonderful teams plying their trade in the Senior Championship and in Division 1 of the Lidl National League. They're wonderful exponents of our game, and they're fantastic role models for all the players, all the young players in Connacht. To Maigh Eo, commiserations, you have been wonderful champions. You've had a fantastic season in the Lidl Division 1 League, and I wish you the very, very best in the remainder of the All-Ireland series. And we hope to see you all in Craobh Páirc at the end of the year. So, well done to Maigh Eo, all of us, Steve Gallair. You Rashid, come on, you know you're in Gaillimh. You're going in these far and such on and take a in. Páirc, you're a fantastic team. You proved there in the second half that you really wanted to win this game. I know you were disappointed with the league, but today is all about the championship, and you were prepared really, really well, and well done to you, and the best of luck to you in the rest of your campaign. So, Cóárdagus to Gaillimh. Cóárdagus leis an Gaillimh, and a clear fadim her Tráchtaire. And the Player of the Match award for today's game goes to the number 6 for Galway, Nicola Ward. Late Himmer TG4 done Cléir Tráchtaire, Nicola Ward.
Bhí sé na Gaillimh, bhí sé cúlín ma ach bhí sé arástan down amón cosanta don Gaillimh taithim líonta cé agus ard cléir fad imirthe ag Nicola Ward, cógáird agus léithí. I fad a uinganis nach go runfií an chorann CBE captain na Gaillimh sinna Alva Davern. Okay. I'm now going to present the CBE Cup to the captain of Galway, Alva Davern. Agus nascalóir an chorann. An Gaillimh sást an chorann sin na Gáiltear Naisleótha. Idir arás an Tuama agus bua tailte go maith an chorann brunta ar an captain Alva Davern. The Green Graffanna starúla sin átógand siad an Gaillimh na Champíní Connacht ríist. Ard cléir fad imirthe agus an chorann ordas an éirinis ag an captain Davern. Cúpla focail inis le teachtón captain. Cúpla focail. Agat. Well tá sarm. An chorann seo gláir son for na Gaillimh. By Céilúras an Gaillimh tam cinnte. Gur mágat socht an Páirc all in a úsáid anú St. Brigid's gur míle mágah. Sé buchas to loch na Páirce. Thanks to Aaron and his officials for refereeing a great game. It's not easy at this level, and thanks very much to all people involved in our Galway panel. It takes everybody, it takes all the management, in Dan and Nick, in Alan, Enda, and Ronan, Lloyd, Trevor, Zoe, Maura, and Idel and all the team. Four and four at Craobh. Like that. Thanks a million to. No doubt we'll be meeting you again. Cheers from Maigh Eo. Hip We hip. over there. Hip hip. Spórt agus Domhnach sa cluiche. Thanks all to Galway supporters that stick with Galway ladies all the time. Thanks for Supermax for sponsoring us. And thanks to these ladies for putting in so much pride in the jersey. Training all year round. This is free. Up Galway. Se cógáird agus leis an Gaillimh tá sé críochnant go an scór dearna an sáid Kiltoom. Siad an Gaillimh na Champíní Miliana cúi cúlín Africa deir a héna ag an Gaillimh. Nád an ag Maigh Eo cógáird agus leis an Gaillimh.